A eto, ja isto polako, pa šta bude, šta život donese. A ima li, znam da u drugim sportovima postoje stipendije, postoji li možda nekakva stipendija preko odbojke da idete vani na studij s obzirom da ste još u srednjoj školi? Pa postoje neka mala primanja, mi smo se toga odrekli i mi smo ta primanja odlučili dati našem klubu za razvitak mlađih kategorija i da se financiraju putovanja i prvenstveno je to od odbojke na pijesku. Ja sam toliko ponosan na ovaj odgovor, Mario, svaka čast. Znači, ali to zaista treba reći da mi imamo skromne zahtjeve, imamo skromne i financijske mogućnosti i niko od naših igrača nije profesionalan. Još što je Mario rekao, zaista je jedna obiteljska atmosfera i stvarno, Mario, svaka čast, to je zaista tako. Znači, sve financije ulažemo u razvoj sporta. A bilo je pitanje vezano da li se može preko odbojke dobiti stipendija za odlazak na sveučilišta. Može. I postoji i svima njima je dobrodošla potpora kluba u tom pogledu. Prate li vas žene, ženske odbojkašice, pratite li vi njih, bodrite se međusobno, dajte podršku, pa možda preko ljeta i zaigrate zajedno? Muk! Da čujem Hrvoj. Da. Ma i normalno da se prate i izlaze zajedno i znaju se i nego evo, neću se petljati u njihova posla. Da čujem, pa sad recite, nema veze. Ivane, ti si ako diplomatski. Ja osobno s tim veze nemam. Ja osobno, sad oni dvojica, to je njihova stvar. Dakle, vi ne preferirate žensku odbojku tu? Ne, baš suprotno. Preferiramo. Vi preferirate njih, a oni vas ne preferiraju? Obostrana je. Dolaze oni nas, dolazimo mi njih. Rodi se tu i tamo neka ljubav. Zbog toga je se dogodio ovaj muk koji sam... Vjerojatno, ali kažem, ja nemam komentara. Da čujem, Jure, što je najvažnije kod ovih mladih igrača u njihovom razvijanju? Na čemu se treba raditi i u kojem smjeru ih treba usmjeravati? Pa treba ih usmjeravati prije svega da je sport jedna dodatna djelatnost, dodatna aktivnost u životu, kažem, prije svega je bitna je škola, bitno je prijateljstvo, bitno je druženje, bitna su putovanja, a zadatak nas u klubu, ljudi koji tim upravljaju, je objašnjavati im šta je zapravo sport, motorika, istezanje, nakon treninga, prije treninga, da ne dođe do nekih ozljeda i lagano razvijati vještine samog sporta po elemente i ono što je specifično s odbojke, što je kolektivan sport za razliku od individualnih sportova gdje je to malo drukčije, jer kolektiv u odbojci pobjeđuje. Pa evo i mi smo na zadnjoj utakmici izgubili, pa evo onda razgovor na kraju dolaziš do analiziraš kako šta i to stvaranje zajedništva je upravo to što treba razvijati, to je to šta pobjeđuje, a onda ko od njih sutra izrazi želju, sposobnosti i mogućnosti da bude, a to već polagano se nekako ljudi isfiltriraju, da bude bolji igrač ili vrhunski igrač, put mu je otvoren, to je onda na individualcu. Najvažnije je da se izgrađuje taj jedan sportski duh, kako se tako kaže. Je. I oni su imali i jučer utakmicu, i putovali su tu, i došli su rano, i stigli u školu, i došli navečer u emisiju. To je taj neki sportski duh, to ne bi baš mogli svi. Ja kad pogledam neke svoje prijateljice, je ponekad teško se ustati u podne da bi popili kavu i jedan kamoli, nešto drugo. A ono što sam htjela pitati, ona ljepša strana sporta sigurno su putovanja, upoznavanje, druženja, vidite druge kulture, vidite drugačije uvjete. Je li smatrate da možda neki drugi klubovi koji imaju veću neku medijsku prezentaciju, možda u svijetu, izvan Hrvatske, imaju više novaca, imaju bolje uvjete kompletno, za razliku od vas, je li to utječe na vaše rezultate? To sam zapravo htjela pitati. Mislite li da je važna volja, pa makar bili u nekoj maloj dvorani ili kao oni u nekim velikim, ne znam, stadionima gdje mogu trenirati? Odlično pitanje, mene zanimaju odgovori. Znači, mislite li da su uvjeti jako bitni za vaše rezultate? Pa normalno da drugi klubovi imaju više novčanih primanja, ali nama je ovo što mi imamo, nama je to za sada dovoljno. I ja mislim da novci nisu uopće bitni tu, nego ta ljubav prema tom sportu i želja za razvitkom i za pobjedama. A međutim, mi treniramo koliko možemo i koliko nam klub dopušta to i razvijamo se i svaka utakmica je novi izazov i želja za pobjedu. Hrvoje, pristupaš li ti tako sportu? Dakle, nije bitno što tamo neki u Francuskoj ili Italiji gdje su vaši idoli ima ovakve ili onakve uvjete, što ima ovakvu i onakvu financijsku potporu, važno se vi nađete, pa makar išli trčati na Marijan, ali da se držite u dobroj formi. Tako je, pristupa isto tako, jer bitna je volja, a ne novac, jer od novaca nema ništa. Jedan može pokvariti ljude, a lako se mi družimo, svi smo skupa i
Dobro, ali dobar je novac, novac pomaže. Meni je drago da ja vidim ovako, taj mladi ljudi trebaju imati takav stav prema životu, ali slažem se, bitna je odrastu malo. Novac dođe kasnije kao posljedica. Ivane, da čujem još tebe. Pa najbitnija je u stvari u sportu općenito, ne samo odbojci. Najbitnija je volja, najbitnija je želja za tim šta radiš. Ako to voliš uopće šta radiš, jer ako dolaziš na treninge bezvoljan, ako dolaziš na treninge da bi, ne znam, da bi druge zafrkavao na treningu, onda to nije to. Onda rađe ostavi se toga šta radiš, ajde kući i to je to. Najvažnije je u životu da raditi ono što voliš. Vi ste zapravo pravi sretnici, jer upravo radite i živite život onako kako vi želite. Tako da samo naprijed budite redoviti na treninzima, živite svoje snove, a novac i ljubav, potpora od nekih žena će doći prije ili kasnije. Ako ja samo smijem prekinut vas, mi ipak smo donijeli jedan mali poklončić simboličan ovako vama. Pa evo, izvolite. Voli poklone. Hvala. Znamo da volite poklone. To je odbojkaška lopta. To je baš ste odbojkaška krasni. lopta, ima postolje, možete u buduće staviti ovako u neki kadar. Na policu, proizvođač Mikasa, inače ne reklamoram, ali Mikasa i tom se loptom igra. To je najbolje, imam ja ovakvu, samo veliku loptu, samo se negdje izdušila. A i poznato nam je da ste bili jako dobra odbojkašica svojevremeno. Pa istina. Čak smo se i raspitali kod nekih trenerica vaših, rekli su da im je žao, da ste otišli, da ste bili perspektivni na poziciji tehničara i da bi vas rado vidjeli nazad, ali da ste sad u drugim vodama i tako. Hvala vam puno, neću vam ovo zaboraviti. Puno vam hvala, baš ste me ugodno iznenadili. Biće ovaj balun sigurno ovdje u studiju kod nas. Sjetit ćemo vas se rado. Ja bih samo htjela iskoristiti ovo naše druženje i evo Jura i vas da pozovete sve mlade momke koji vole sport, koji vole putovanja, druženje, koji su spremni trenirati da se pridruže muškom odbojkaškom klubu Split. Gdje vas mogu pronaći? Mogu nas pronaći na internetu moksplit.hr, tamo su svi kontakti. Evo baš, mi inače treniramo, igramo utakmice u dvorani na bazenima na Poljudu. Prošle godine, evo, i to ću iskoristiti priliku kad smo pobijedili prvaka Mladost u kupu u Splitu, imali smo skoro pa punu dvoranu, na to smo izuzetno ponosni, kao drugoligaši smo tada bili i to odjeknulo i u gradu i u novinama, znači dole smo prisutni ko želi pogledati utakmicu, igraju se ili subotom ili nedjeljom, ali iznad svega mi je želja pokušati privući mlade momke da evo druže se sa ovom ekipom ovdje i sličnim momcima koji još ima u klubu i da ih zarazi taj virus odbojke. Odbojka je zaista specifičan sport koji ti uđe u vene i ne možeš ga napustiti. Igra se i glavom, osim samo fizikom, to je malo i specifično. Znači nađite nas na internetu, javite se, nek se roditelji jave, neka pošalju mlade momke kod nas, mi ćemo dobro paziti o njima i razvijati dobre ljude i odbojkaše. Još jedan put ponovimo kako ste rekli adresu? mok-split.hr. Googlajte Mok Split, znači muški odbojkaški klub Split, tamo su svi kontakti i dalje ćemo onda lako. Tamo ćete naći sve kontakt brojeve, kontaktirati, možda već od sljedećeg tjedna trenirati. A ostatak ekipa je na Facebooku 0/24. Tako da ako vam bude previše komplicirano, ulazite u Google, sigurno vam je Facebook već uključen dok sad s nama pričate. Tako da možete tako pronaći muški odbojkaški klub Split. Ja vam pred sam kraj razgovora želim mnogo sreće u daljem radu, mi ćemo vas pratiti i kad bude sljedeća utakmica, javite se pa ću ja biti na tribinama s curama i dati vam podršku sigurno. Očekujemo vas.